Veliki pozdrav ekipa i dobrodošli u novu recenziju kod Private Molestera. Za razliku od videa, ovaj put ćemo imati još jednu recenziju, tako da ugodno se smjestite u vaša sjedala ili na vaš krevet i krenimo. Mehaničke tipkovnice su danas prepoznatljive kao izbor broj 1 većine gamera. Zbog abnormalno velikih cijena na tržištu poznatih brendova u našoj današnjoj recenziji pogledat ćemo kako i gdje možete nabaviti vrhunske kombo tipkovnice i miša za upola manju cijenu tržišta, a definitivno odlične kvalitete izrade. Gearbest nam je poslao Motospeed CK888 mehaničku tastaturu i miš. Prvenstveno, ova mehanička tastatura daje obećavajući doživljaj gaming svijeta za cijenu od $50 ili 350 kuna. Jedno upozorenje za sve vas jest to da nemojte naručivati stvari s kineskog skladišta, već uvijek tražite s europskog jer vam mogu naplatiti carinu i to vrlo gadno. Motospeed tipkovnica sadrži 116 tipki kojima je omogućeno osvijetliti RGB bojama. Životni vijek tipki je 50 milijuna hitova, a kabel je dovoljno dugačak, 1,8 metar, tako da se možete komotno odmaknuti od svog ekrana. Kvaliteta izrade me i samog iznenadila. Tipkovnica je sasvim solidno napravljena i dojma se veoma čvrstom. Možda je to i zbog težine materijala od kojeg se sastoji. U svakom slučaju, vidi se da se ekipa iz Motospeeda potrudila ići u korak s najboljima. Dizajn, kao i svaki drugi, prati jednu tradicionalnu mehaničku tipkovnicu. Najmoćnija tipka je upravo FN tipka koja vam omogućava da kontrolirate osnovne Windows postavke ili aplikacije na vašem kompjuteru kao što su medija ili e-mail. S druge strane, ona nam daje čar RGB boja same tipkovnice. Naime, ima 10 različitih efekata kako vam ova tipkovnica može svijetliti i tako pridonijeti vašem vrhunskom gaming dizajnu vaše sobe. Pogledajte primjere. Sve ovo možete kontrolirati preko same tipkovnice i nije vam potreban nikakav software. U ovom slučaju imate plug and play tipkovnicu i miš. Nakon 5 dana testiranja tipkovnice i miša mogu reći i tipkovnica i miš odlično reagiraju na zadane zadatke, bilo to pisanje ili nekakvo crtanje, do samog osjećaja vremena reagiranja u gaming svijetu. Miš ima 6 tipki i kao što možete vidjeti ima slične funkcije kao tipkovnica. Pritiskom na gumb mijenja boju koja vam daje trenutačni DPI samog miša. Možete postaviti 800, 1000, 1600 i 2400 DPI-a, sve ovisno o vašoj osobnoj preferenciji. Pošto imam dugačke prste, ovaj miš mi je zaista solidne dužine. Da ne pričam samo hvalospjeve, moram napomenuti 2 stvari na kojima bi se moglo poraditi. Prvenstveno, najveća zamjerka je nedostatak slova na samoj tipkovnici, tako da na pamet morate tipkati ČŽŠ i tako dalje, iako to meni nije problem jer sam najčešće radio na stranim laptopima, ali ipak vjerujem da bi trebali sami developeri izbaciti nešto i za naše tržište. Druga stvar je nedostatak DPI vrijednosti 400 na samom mišu. Većina gamera koristi ovu stavku, pa mi je čudno zašto i nju nisu uvrstili. Hvala Gearbestu na ovoj pošiljci, a da ja ne pričam samo o ovome, kao što video i sam kaže, tipkovnica i miš idu na giveaway. Vrlo jednostavno pratite link od gleam.io dolje u opisu videa i ispunite 2 stvari s kojima baš vi možete osvojiti ovu nagradu. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali u ovoj recenziji i svakako do sljedećeg puta. Zdrav po!